एक हुबले ये पे वरो की प्रलोक की वस्याव सुक वो पट ये की वीडियो हाउ न्यू चैनल ते हकनी का वीडियो को ओपन स्याव छपे वद पल्लाइट का ईरान ये की नेक्स्ट टारगेट योंका लदजिया वस दंग बियांग का यूएस व का इस्राएल वो स्ट्राइक का ले यो स्ट्राइक को ते छवा वो दंग ये लदाम पोय मुद्दे फिर सब्सक्राइब यो न्यू चैनल स्याव भाई सब्सक्राइब वे खन्यन हाउ टू बेल वे एम है टू खनंग वे यो पतें छो फिर यो ये की वीडियो वथमे ते टोन्स दंगे Hadin wa ong ka Iran wa kam sign ko ya ka deal wa ka US wa imbin ko ula ya kalam ya suk wa ka US ha Pakistan ha ka sen wa ar u Donald Trump da ong u wa da pa u ya vice president yong u dailang wa ki wi won ki wa kre ka sarkar u cha Pakistan yo ya kalam wa ka Iran wa u Trump da ong u le wa ka deal wa ka Iran u sign ki ya kaman tu imit wa la da fail da tampadung lut u ya ki power plants wa ki yingking ha ka Iran Hay yeto wa ini iwa maham u Donald Trump ya ka Iran, nay liang u parliamentary speaker ka Iran da ong u, wa ka Iran mye ka updiang ya yakalam ya suk wa ka US, nay bha ka US da maham ko day maham ya ka Iran. Way da ong ule wa hakini ki arta ya wa da deb nadu was dang ka ceasefire ha perdiyong ki, ka Iran da pan krek ko ya ka thma, da ki tiat ma kam ki missile wa thame wachna ko da kahi hakini ki banai wa da dep we da open em kam no ko ya ki ladas dang ka US wo attack ya ka we ka Iran da ong ko ye ni hadin wa ong utrom nin kasngi wa man da kut ka ceasefire mpten de ya ka ceasefire we la da myo ya ka deal das dang ki bom wo hap kam wa hap slap ha Iran u Donald Trump da tho ule ha truth social wa ka US da job ko ya ka ni ka thma chi bon ha we da ong ule wala da ap pi ya ki khubor lam ler da ong phi warem ka US ha ka ni ka thma tang wa ka US da job ko ha ka ni ka thma hadin wa maham bom lut u Donald Trump ya ka Iran da release ne palai ko le ya litali ki target yong ka ki wo strike ko la da jia wa strike biang ka US wa ka Israel ya ka we ki ni ki litali ki target da kantup ki ya ka Yanbu pipeline ka Fujairah oil facility ka UAE wa ka Bab al-Mandeb Strait. Day wa ong le wala da strike ko ya waro kini ki litali ki target yong ka daw jinjar pniang ba ha waro ka wi ka parthai. Nei bha nadu wa khang ya ka Strait of Hormuz le da kudor pniang ha waro ka wi ka parthai. Wala da tampdung pathan ko ya kini ki litali ki target yong ka da jinjar pniang ha waro ka wi ka parthai. Te du kini don hi ki wa kwa open snyao chapi ye subscribe we like iki video khanang we yo pten cho phiu yo iki video wa thame khublai chpon